Vi fænger mig en fejl for 2 limer på bedst så fejring og en bipa pipa bipa il tempo til laves fulvalg minut til laves der il fitu og le tutu mranga le tu bio så fanger Samoa her fra der for mig til over for til le bio for mig og der du til le der meget til fe og le fejl der du lia i så der to moya le på og på så le så der to na man tu ina ja be sile 4 Beloa ole am fai ona tatu o lirari tau panga e apitai lang le le lo fo le tu le am fai ona tatu o lirari tau fo ya mai so le tau toa ya um fai ona tatu ye nei hia I lumo nu ai le o tu no o pio le tala masani ava tala tu I banga masani le tu manga le tu e pio si o fongo Samoa fela se vai ngala tu o lo mau mai le si o fongo le tu o le tatu tu e pio Ja, overal van van telefoon toe ja te oil rita fo. Ole fo wa fai on so tai ja I lungo tanto bengo van talanga. Ja, mais so tai le tatu tutua ja lungo le Facebook page le 2AP van de TV va. Ja, mais so lungo le tatu YouTube channel van telefoon te good morning. Maar loli se for mo ma le langi ma rita fo. Ole te mo wat le was for 1 minuut le tai fitu. Mana tol te lo ila to ia o le wa fengai fo ia ma nisi fo I o fa mo nga mai se proclam fanga solo rita ao ia mai se la va le to tele ia le wa nga tu ia wa fo le morino nai fa na ia onga ia mai se yo ta benlanga la to ia ila nga to fo I le tulanga pe ona ia inga luenga mata pelo fo yo na fa I lo le telo te milungo ta tutua a vai te lungo le awala po le te milene ia mai se lavo I matou mai anga mai le tu sifo ia le memo tinoa ia we twai na wa te lungo le awala I le te o le fitu le memo tinoa lava le na o no winga we twai a fa pe ke lungo le awala pe tu sol le tu laiono ia no winga na we vave la fo yo na o mai lo fisa a fa pe o le te milene ia no winga ia la fenga nei o ma le polo ke le leo la ia la wala ia ai mo mi ai la on fai ma liam fai le muno sa ia ono tulanga fo I pe o mo le mawina mai te wina ia le tulanga fo I o le bisi mo le polo ka le o le tele ia tau fo I lo tanto ma tala ia mai tau to na ne lo sanga le mo
e to fa tal fa tua i tatu pa masani wa tal fa tu sunga mai longa ya le sunga mo malo nonu ya meiso ila tu uma lava o le mfaio no to lo viratu i tatu tu mo tatu nanga le tu ep ya overlo fa tal fa tu ya te oil le vai ngo le tai au ai i se vai nga lava la to wi o le tai au mo na telinga before on fa I launch te mi fano ya i tatu li potio le tau e se matingo vie i nei le peninsula mo no matingo fie rita o silo matingo fie la ma vai fo ia le lofa malenga rio le tua ia tulanga fo I pe ona moni mawina I fa fanto le tatu potu fansa lo nei ia il tulanga le bunga la ia vai se fo ia o le ua anga mai ni to tele ia wala fo ia la tu proclame ia mai se ni si o a fo o la singa ia le afenga ia mo le tatu tuno nei aso o le afole tula fitu ta nei ia lam faiona e fa fonga iai ia ile tulang fui tatu peses fulu masani o le tatu e terina ia am fa solo toi tatu ram fa terlang rita yao ile tatu tu mo tatu nanga o faiona e mau mali si fonga mo tua ia le lua pe o le si fonga sa mo le nganta o lungo le tatu Facebook page le TV Iva ma le radio 2AB am faiona e fa fonga iai lungo le tatu radio Sino app ia fai ono o tiai le malosi o whaasalunga a le 2AB so staffa o le lalolangi. Ai toi wha malo, ma toi wha mawira fwoi le ngā ngā talofa I lo tātu tinu o whea lavas whaanga lo mau mai le siu whonga le reo le tutu ma le nanga le 2AB. Pora nai te mafuta mai lunga o lo sa, pora nai te anga mai am talia ngā ruenga mwhea au le rei tai au. Ia, pora nā fwoi ua whakakoa maleifu mai, wan kokele. Ya o le ko a laka I le kula e valu ke ale afo le fiku ko ke le lefo ko a leifu mai le rita au mana tua o le fa mana tu aura ia mo o le rita au tau tua na o ne tau mafa sa wi puvai e o ese le ka u yo le ngafa mangaku ia inge I me anga u fa pe mai sele ala ele me anga fa mangaku so mai ia le le puvai ese le ta u ia au mafa se I puvai mafana fana o le tai au au le amatalia ngā luenga pele I whaifo I se taumfutanga masani o le tai au e ta ua wa le ala leo no o wha manatu I pea ma o ta maupea I la utau longolongo lea mo oe ia o le ta ua o le vaenga nei o le fisosoni le lo tino e na te whaamaina lo tino mai se o le whenga I fōi o le tātou tino ma malolonga sa I le pō na pō mo le nāwalu I tū la le fōi la u tātou wala usu le rei tai au ia e mana o mia I la o ni tau mafa se I puvai ma whanawhana e whapena no fisosoni tele lea I lo tino ia o le tā ua o nā me oma o lo soifua maloloina le lei e ava tana fatu fai ora na ua nga mai foi wale molina fana e o te lo wa le te ma foi ona tawalunga lea o ngā ruenga fale o ngā whanau le ua tatu iai nei I le amatanga foi o le I le sa vali a te foi ia o whanau ia I le vaituanga o le nei foi kuata a le kuata mua o le tausanga whale o ngā la tauia ia tautua nā le sanga le muana ia lo mawhanau mo le mawina foi le tele o mau whalawalawe tupu whaafusei e ono a fiai le soifua ma le ola o nei o tātou whanau e maise o anga o le tātou tino o le ua toi 5 minute o na awhale o le tu la fitu no inga le walus fulona minute ia le ua te ai nei le tu la fitu le tau e manatu tātou ngai atu I tātou nei tātou pese ia on te le mai lea ona whaawina tu fo I lea o le tātou programe masani o le Eterina's Top 10 I musika e se fulu pita ilunga ia wala fo ia le whaafukamai le tātou tino I le tātou programe nau whaingoina o le Eterina's Top 10 Ave viatu le webesa le Rosa Pai Pai Beso whaingoina fe mai o le kisi e tasi Matawala
Siufogabanti fina le kalishima bulunga ombalo fo le livanga le taiao. Era wato luas full bafito minuto tole tale le valu le wadatu yai pes full le Arena Stomp din le livanga le taiao. Ora fa vengo tanto Arena Stomp din le fa vengo dei mai kalishima bulunga o veimonga ma vi o veimonga. Wala foi mai mo fa foi le tanto tu le tanto lungo le tanto wala leo le tu epi me se lungo le tanto Facebook page le tu epi ma le TV va ya me se foi lungo le tanto YouTube channel ya te fa tala fa tu ai le mai mo fa fonga le tanto vo tino
si na la po mai o upulava e o soai malo fe ai o le masaninga ua whaamutaina ai o le whaaponga i o lau toe aina taulo uloto iwa wa ai atu ai ua e whaangalo mai au la lelei Amerika i lau wa ai tama tutu i lau wa whaangalo mai ai ui i lea wa umatu o umana onga tauina ia manuia o louola re ula ua motu sia ina le asoa re lupe ua lele atu ia o te aroa taulo uloto iwa awa ai atu ai ua e whaangalo mai au alelei ni usila i lau wa ai tama Samoa ua whaangalo mai tama Samoa ua whaangalo mai Ole tina lelei e sili sili lona tau I peanina o ai e se na te moa Mam whawhetai tele lava mo lau tau singa ia whaamanuia le atua I ati oi
la mai le laumu punawa ma le pese la mo tinai na wato fito minuta le ton tan le au le tu live valu o bese se folu o le eterina e ton fa tala fa toa le tomataya eterina le ta fo ma lo la fo I le ale na fo wo swa ne ya wa onga ya ang le tua ya onga ya mai se fo fo tiu te le ya ya mai se o alum fana o malava le ta tu tu o fi tai tunga ya ele ngata ona ya lum fana o le uanga fainga luenga ya le lum fana o lo fa wa onga ya fa tala fa tua ya tu malava ile nei tai ao ai to ngatu ya ta tu pes fulu o le tātou terina de reitai au le pesarere mai le lauvai e leina o ilua ia ma le pesa ua whaingoina ua soo vai panoa. E roa to e 5 minuto e tōna tāle o le valo. La tapele Ua fiu e tau vai si a tapele e kofea Awe musue I kai mai ua ai li umea So uma e mai panoa Awe tala fai si a tapele ua leiloa Ungai mawalu se tawatu Nala oi ala voi le tumu o si o fatu Ia te pere, ai ua sola I le mauma oa Ua popole, ai lau taupi Ina umiti, ne mewa boni Na whape mai, o ia lena ele a bewa tofi Osa uma, e mai penoa Awe tala whai, si a te pele ua leiloa O ngai mamalu, se tau atu Una oi ala vai, le tumu o si au fatu Monkey, call up here. How many monkeys are there? Oh, I the monkey, oh, Julie, nala tamana mea. Wow, Fulama, eta wakilo, walelo atu, sio latino, wechalo fae, boile na alo la tulisio. Sauma, kebatanoa, wechalo fae, sia tapele walelo. Mama malu, setawatu, mana ia la vale tumu sio fatu. Seu fatu Tausani leo mali e fetalia ele ma salomia lola tovini I ma fa fetaia e ile langi ole a so fore ne wa amata ona savalia malu en ale tua
ia e whaamanuia. Ia uli pasau le so, ngā luenga I o mao, ngā lulue ia manuko ao, ne ia o mai o le po. Si ona po a o tau lea lea O tofi ua tuku ina mai so o se ngā luenga Ngā lulue ma le whilinga A ule whaalongolongo tinga Ai se ulu maloi mata o le a sele sele ma le fia fia Le au au na le nei e na ngā lue ma le whaamaoni Ulu whale maia e le fia fia ma le oli oli Ia le upenga Ngalue so o laula se ngā luenga Ele ole ata mai a ole wha au tauta Ia lama o na tā pena pena E suno heta lai o lo ngalue Pea ia ele malolo O lo tama fo i o lo ngalue O mai I le so Ia whai le ma a o ngā Le o langa sa ili malo Ngā lulue ia manu o ao Le ia o mai Ja, o tātou pesana se fulu o le e Tarina Stab tēnā pi o le taurunga tuai rivaenga o le tau ina wa tātou le tū lai valu. Ia, ai o lam whaiona I te whafonga ia I tātou programme masani o le Tarina Stab tēni le tā fōi o le afo fōi o le tū lai fitu I le tai au pe auli le lofa ma le anga le o le tua. Ai alo maia o le toi winatu rei o tātou telefone vai whanua. Whai ona tui nātu on o le langolong sua a le tātou company a le amau. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's Favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more. Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanma Company Limited. Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you. Whaafafonga I talafonga le tuaiti I lunga o anala leo 5 wha o amo wha mo tasi o fitu tesi male wha iwa tasi tesi male tasi male wha mo iwa lua tesi male tasi malunga o le sino mai ngoa iai I lunga o le tuaiti Facebook page pale ala ata le malo le TV iwa le si whafonga o Samoa le tuaiti Talo falava o talafou mole nei tūlā. O tausanga ua mawai, e nā o le ofisa whaasalalau le tu AP e mawhai o na ola pēla na au nanga I le atunu atoa. I taimi e whaale e tonu wai le elitise, ai meise o taimi e whaale e tonu wai le tau, ona o lana au nanga e ala I le afi elitise. Ua tolu se fulu tausanga o le afi whaale uleo o lo whaatino wai le au nanga e o mai le taimi nei. Ai o lea ua maua le afi fou, e whaawa wai le au nanga le tu AP ma le TV iwa, I taimi e mo o miai pe a motu sia le elitise. O le tu AP ma le TV iwa, o lo ilalo le matanga luenga o sota inga ma wha matalanga teknolosi. Ma o le asoana nafi na saini ai le kone karate, ma le kamupani le o le anafa ma le wha pipiina o le afi elitise fou. Na saunoa le ofisa sili lango le vaenga o insinia, ma sui le mali e toa timo fata.
Ole nei sa ngā lima sa awa yaile matanga luenga so ta inga mawhaamatsalanga teknolosi, o fiso le loia sili, o fiso le minista, o fiso ta inga mawhaamatsalanga teknolosi, male kamupani, ole a nafa male whaapipi ina. Ia ole whaasengina le ole kontarati, ole afi, e le tise ia whaongaina le tuipi ma le TV iwa, ale malo. Ia ole taua whaila wa ato ole afi lea. E fitu afe ono se lau fitus fulu. Tā la sa moa. Ia ole vaenga ato sa ilalo le sa inga lima lea ole mtanga luenga le MCIT. E i tātou whaftasi ai ma le vaenga ma le AG. Ia ole ofisa ole minista. Ia ma le company lo le au mai le afi Jason Henso ia pe on si le fiele to tau fa mitala ina le tulanga o lo ia le pau le taimini le o le fale tonu le ia o le tulanga le tise le tonu ia pe o le ta ua le a fale tonu le pau ia o le backup le mo le ma le tu AP fa te se ma TV pe o ia ni me fale tonu fa te tinga le pe o le pau ia o ia fo se tulanga fale tonu le tau ia le mfai e ona maua pele au nanga tu ai pelo no lo puia li le tu no wa ia lapta ingo le tau ia le ngata foi le olta tu TV mo famtalanga wa lavale no fusile fiele tu no me tup Masu sui ele mali e toa timo fata i lana faatela noanga matala fou mai vai fanua. O le vai aso neina a matali ai le asia singa le komiti ngalue mo le polokete o atina e tu malu palo te lima sifun malitasi le atunuu. O le wha moe le nei asia singa, ina ia tuli loa ai whainga wha vai wa ta oto i le poloketi, mo i tu malo ua wha asafu ai se lene le miliona, mo atina e manui ai le atunu atoa. Na mo ia fiele i tu malo faleata numera wha, na asia isi nu o le tu malo. E peo la fio onga puipaa i le paulo si o miai le malu le ekalisia metotisi, na wha atu peine le poloketi le nei, e peo na wha ailoa i le taitei fono le fono wha vai, le tō whai le ingua matua, ia a levena ale. E kasi le vaenga sa au au meita soania le kalisia, fono wha vai e lusu wafe, ia o le maule la pena inga koe kai mi Samoa ia i pena ngai si so ke longa la konga luenga le o wakua luso mo kope close to 50,000 ia ele ngakala i le kalesia ni ai ka pena koe so sa pamtu ina tu isi e kalesia o le monei ele e kalesia le e whakasa kele kua mua pena koe le so ia male kakoliko ia si fo yo le ngule o ma ko yu ko mo ka pui pa ia o kele e kalesia fo ia yo le la sa of sia uma e peisa le kulanga o le kuinga ko se lengi i kulanga o le marosi le kalesia ia o lo ngalu ai me se di ia pe kasinge e kalesia kele komo mo ia o le O le tāua o le poloketi ia pui ai a seta le kalesia mai le whaaleanga ina inisi. O le isi poloketi le tu malo na asia o le toe whaaleleia lea o le whaleta ele, po o le hall o alo mawhana wa onga ile nu o saina, a meise o le whaatotonga ina o isi o potua onga. E lua solo whaanga solo ele nei a se singa le komitinga lue mo upolu, mai wha moe malanga tu fo i sa la whai, e asiasi poloketi ma tina e tu malo i le aso tofi ma le aso whareile. O le komiti ngā lue, o lo iei te tonu mata ngā lue ngā te itasi, ale malo. I le tue tau wha ailoa ina le tā ua le au nanga wha ala putuputonga wha avai tau whatunga o Samoa. Le ua fisoso ni tele ngasi tau whatunga o, wa a fia ai le toa tele o le atunuu. O le tausanga e sele nei le au nanga. Ona ua atoa ile lua se fulu tausanga o lana tautua ile atunuu. E peo na amatamai la so sifun malwhao mati le tausanga e lua afe male lima, se ia o maile taiminei. O le tele o ngase sa au ina atu i New Zealand mo tonga fitinga,
I lalo le whainga paanga ma le malo New Zealand, ma o le sila le malo Samoa li nā vaitaimi. Ina o le a mai ale nei whainga paanga, sa ili ai loa mo se fiso swani. O le awhionga muli talo se li mali atoa se afo savui. Sa aveama minisita mtanga luenga le soifua malolo ina. Na ia fina wina le yei o se au nanga tau fatunga o i Samoa. E se fulu ngase na amatai le au nanga. Talu ona faa vaina. Ai peta ia o maili taiminei. Ua faa tupula ia le mamalu le atuno o. Ua faa o ngaina le au nanga tau fatunga o. O loo faa tino pele tau tua e ala i por kalame tau longolongo i lungo le tio ma TV. E longolongo puya li iai le atuno o. I le ave o le faa taua. E tau mawhai i mea ai paleni. Ma ia tō anga e wha malo se tino ia so uma. O le naunau ta ingol wha ala potopotonga. Ia awane i tō a tele ni seo o atu le lato o nanga. Ona e le o se tūlanga le lei. Ai o le soifua malolo ina ia so uma. O le tū tā ua lea. O loo mana o mia. E leo o iai le wha mama toto. E tā ua tele le wha soa i o le tūlanga o loo iai o nanga tau whale meli le atu Asia ma le Pasifika. E mawhai ai ana whetu wha iai manatu i awala. E wha alele ai nei au nanga. Ona e tā ua tele i le lalolangi atoa. O la so se fulu ma le iwa i la so lua se fulu taso le masina na te enei. Sa awa ia tua ile ofisa sili o pulenga le whale meli a Samoa. I le whanatanga sa whai e Jabui initia. E tā ua o le Asia Pacific Postal Leadership Forum. Na awai umai minisita ma wha aululungo au nanga tau whale meli. E fō ia whaafita uli, e ala lea i le sila mo se fofo, wa le alo atu i le whanotanga le Universal Postal Union Congress i le masino se te ma le tausanga nei. Na whaailoa le ofisa sili o pulenga le whalemeli a Samoa, tavu i Mikaele le misio, le tūlanga o lo iai fo i le whaatinongo le au nanga tau whalemeli i Samoa, ia o ngā tūsa mata i ala mafuafuanga le malo, ia mawhailea o na maua ume tangata ma ia tau ngōfie, mo tangata nu umo Samoa tūlanga tau meli. Sa whailo fo i le ofisa sili, nisi o whaafitau li o lo ofia ngai male au nanga i Samoa, e mawhai ai o na whisoswani mai ai le uni o whale meli le lalolangi. O tala mai le Pasifika, tala mai Vanuatu, e silia ma le 2 miliona tālawa au sia le whaala potopotonga pisinisi tau watina e le Pasifika i le atunu o Vanuatu, na mawhai o na maua mai tina whai pisinisi la iti. O le whaala potopotonga le SPPD Vanuatu, e tele o na lalai le Pasifika e au fia ai ma Samoa, ua mawhai ai e tina e le o iaini ngā luenga, ma o lo ono nofo i le whale, o na whaia iaini tālo sanga ono no ngā tupe, ma tongi ta iwa yaso, e whaatu wina ai se ati nai e tausi ai le ainga. O le vaiaso na te enei na whaia ai se fia tele i Vanuatu, na awa iai ma le sa ia whaatu wina le nei whaala potopotonga, na ia tā uai e silia ma le tolu se furuafe le au whai o le se leni, sa ma whai o na whaasafua i Vanuatu mo tinai se furu ma le luafe, ai ua whanau ma iei se leni e silia ma le 2 miliona. O le nei whaala potopotonga sa amatalia fo i le lato o nanga i Samoa le tausanga i luafe, o Vanuatu ua atoa ai nei. Le valu tausanga talu o na whaatu wina ele nei whaala potopotonga, ma o loo mawhai o na whaalau tele le lato o nanga i Tonga, Fiti ma Solomona. E lua se fulutolu o na ofisa wa whaatu wina, o mawhai o na whaafai ngā luenga i nai tangata e lua se lau se fulu, ai se lau se fulu ma le 5 awheti nā mai nei atunu o le Pasifika, ua mawhai o na whesoa soan iai, ua maua i le seleni, e silia ma le 3 miliona a le whaala potopotonga mai le Pasifika. O le amatanga le vai aso nei na toi amatai tiu te wha ofisa sili o pulenga le ofisa o tiu te matupe maua le malo Vanuatu. Talu mai le iwa masina sa wha malo lo le tu mawai. Ai wha ngā solo so esu enga i se mata upe wha atitau i lea tamali. O Mr. Harold Tarosa e wha se fulfitu ni mata upu na tu i ai. Sa wha atino ai su esu enga. E tu saio lana wha i unga sa wha i niso pisini si e tapunia. O le mai ai le su enga le komiso ngā luenga le malo Vanuatu. Na mawai e sa o le leile wha ai unga sa whaia. Ma sa so solo lawa fo i le wha ai unga. I lunga o whainga wha avai ale ofisa i tūlanga tau tiute la fonga mapisinisi. Talafona
manu ia tele fe au mangaluenga o le nei aso. Whaafafonga I talafonga le 2AP I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino mai ngoa iai I lunga o le 2AP Facebook page, male ala ata le malo le TV iwa, le si whafonga o Samoa, le 2AP. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's Favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more, Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanmal Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you. Whanga rei tau I nau tula bari tepela watu le was furfitu biluta le uta I vangu le tutu mananga le tuipi o le siwa fongo Samoa pela foi on ia le tātou mafutanga ia maise ia o nei musika sui fe filoi ia taito le no foi mala mafuta mai le tātou tinu o whapena fui o na halausu ma hanga mai wa ia ngā ruenga matau le nei foi aso o le aso lulu le nei o le lona lua I nei o aso ia pe whatulanga aso le kalena o le masino a perila o le tusanga nei lua fe lua se funo ma le lima o le tata programe masani o tala noanga o le taiao ma le talofa Samoa e whaatala whatuai I le mamalu ma le paia ia lasi o le tatu tinu o le whapena o le whaafonga mai mo mai le nei taiao I whaatala whatufoi
ia i le fitalinga ia tafili ia le foi ua ma futa le vai ngol taiao ia soifua mua malangi malau fitalinga tafili ma lo lava le usu malo foi ia le soifua mua le taiao. Good morning, ma lo so fo man via ma lo le usu I lau fionga va ai nei tai au te fa talo fa toi fo ile fa fonga mai mo le tato tunu ya ile nei va ngole tai au le nei o le aso lulu ya le wo nga tonul va yaso o le aso tupua va ai. Ia saore lei lava lau to fa te fili o le asoni o le aso foile le te alu atu ia e tutu o iluma o le masini ia mai ka vai akula fai au tanga le masini lo ilo atu tangata ia o le ngau e faili ile siaki akuia kusa o le ngai vai atu ile pepa na po ia po o nei foi va veau ia e lua o le na vai atu ia te walua tu nei ia o to tasi o le to mai ia o ala tala ia fai masini o ke ngia po la fa fkai ko sala le ole o tengia le masini ia ala ua o tengia ala ua fai lau tala fo le lau to mum sole o le makua o le makua fia pupule ala va ngale fai ko ngia le makua office kira lo pola me ua ve sei fo le ia ai o le tu la vo le wa fai na te sila fia sa ia isau ia sau tu fa fo sau outstanding ia ele ia se me ole ala fu na e fali Peia se ATM nga vala mai ia le la fa tala fa tu le tatu to le o ilunga le nge talo fa ia langi mama ia se fo moa langi mama ia ma lor se fo ma le langi mama ngi kayau ya pakalo faku isu fa mangmalo Yesu Kristo ya pakalo faku fo ilua fio mama fa penga nga long puyali fo sioka ko ku ya po lua fio nga fo ngal moka pakalo faku pa nga masangi malaga sioka ko wala leo ya pakalo faku fo isioma ko fio nga le ngo fa ngai ngolo fa ngo mangu ile kaya male kaya awang yang ang sikele mo ye molong pingal pakaro fa ku fo ku mo kamali pa yala vale yai mamal wi fa kolum po fale dai ngo mawa dai ngo sakwala dai ngo kaulang yo dai ngo palang lang ay kamai ku mo ngap malor so fu male langi mama ka ko vi ile lo fa male ngale yo le kuwa mo fa yon ka ko felo il susuru manga yo mai yo le la yo ngai ka wai mori mau ngai le alo fa ma on yo ka ko ka pa auxilio le lang il so fu mo so ka ko woro vi ile kwa ya ke lo avion ali ka fili o mo fa ka lo fa mai lo ya le uso o ka ka ngale la ka ya o se mai ka la ko ma lo fa mai ya fa ka lo fa ku ngai vai ngole fiaf ai le lo ka ya o me le ka ko ye ole la ko ka wa nga ya ya abo nga ko ka me nga ya ya ngo ka po ia kwala yo le ole fongo le aso mai amakanga ka ya ya kalwa yo ngo nga fi fo ile aso mo le ka we e ka ma ki fa me le sko fa vale por sa ole le lo penga kulo wale upu male kala ko fo ma le lo penga fa vale ai si ka usonga pela ole ai uso mal taya wala ya vale ya la fia ga boy vale ya fia ya malo ole kako moto lava mal kako anga maka ole la fo ngo fia mal maka e mama aingi makianga mang avenga o penga ile aso male aso a ka ko e mo ka ko faso ya o ingala vai mo wai fie mo wai mama o be ya pa anga umala mo sio ka ko ala leo wole ma wo ko suafa ya lango o suafa yo ngai ko inga pie ka ngo fie ya kia i kamale o mai ko kikinge ho ile malolo mai ma ya fakalo fa kulua a fa yo ngawa ko fa fo sia lo malo si ya vi ele kwa me nga fa ko e fa mo ko anga yo de lo
PCC ma maleanga idea kai male kai ai awange mo kusia la walu il falsa ele falsa inga falsa ping palkala la kulo wa kumu falsa oi falsa ya pe kumu wa ele kai falsa inga lango kanga ka ola we ka wa ile li pa fo ili inga mari pa kai yang ke wa umi se kala ngor ka malo ka filima malo yo al faso aku ngar ngi wa ngor kayao ya ole a fakal kare kula wa po a fo ngi la ba singor ngi ya so ke du faso ma ya fa pe ngala won ka ko faso ya alo fa ke le kula wa ngi yo ka mala wa ko kongol ma ko fi ngi fa la si alum pa nga kupum kamari wo me masan ya pa kalo fa ku mo malo ngi wa ngor kayao vi ya ri Fa tele mo malo ya fa te foi le ma tamai manuia tele ya favor ma tiu te le vai ngole tai au ya kako pa pe ngai mo fai ra nga ko ku wala au mai sio kako pa tai manuia lo aso mo malo ya pa pe kako tai ya ole tasira ta to pa anga ya le sunga ya mo malo mai lai fa le asiu so le ole ke le o o le la mai tau mai mo malo le fa pe le sa u ta o tu le fi ta fi o fa pe so le what's wrong with you I don't know what's wrong Atalo va tu le sunga ya fa lo le sengia le ala ngata ya le alo mafuta mai Manuela Kulani good morning my lord so for Manuia talo fatu Shelena Taisia ya maseto ainga ya talo fole usa nulua salato ainga ya talo falvala au talo ma lord so for ya manguele lo fole ku ya ma lo foi le usu wa ma fuka foi o que foi o avô já masango le aso e o tai fele sa falvala au e o canhei sapari oh sapali ya iya ma kula vange oi kalo fai uma le kat va kalo fai son ele ia le fo stato vala aule e fo ia si le ATM ni ta ai wangalo ia te ia o neila sortu ia wangalo ina nga ia nei tupu ia pe mo sina credit ni ta ia au te lo ia se teimi ia ona to fa o me foi le ona valau ia te fa talo fa to istamasia ua fa mo ia tu na valau le tai au ia pe ona ia ta te proclame o le talo fa Samoa ai o le o lus fulo minuto le o te ai le tu la valu ia e fa talo fa tu i le tamaita ia nulua ia le mafuta mai e pe ona ia ta te fa salonga i lungo le ta te Facebook page ia le o mafuta mai tai au a lo fitaringa te fili ke le ko va ai ia nulua e wo pai ia langa kenge au le ia ai wo pi ni ki ia muli vai fo i o le tamaita ia nulua ia ala fa ma lo nulua ka tala va tu va te tele ma tamai manuia ia nga luenga matiu tel nei tai amal nei aso le tala tatu leina lua te sfalu o ma le lua te sfalu lua ia tatu fa sofo ma tatu tala no po fa pe i mai ia le nai tu ia ai o nei lava ia le peninsula i murino ia o lo o ang leile tu o lo fa pe na no solo le me uma paule va nga le sa utilo te nei le poti ale vai tau nei ta o te fili o le ua fa malu si foi futuanga mo timunga ia le uma nei ta o le in timunga no winga ia se teimi ia o le fa pena foi ona place timunga ia mana foi ia o le ua longo mama mai lo official vai tau ia tatu ta pena ia o le mana ia o tulanga le na ia wai pe ona o le ngaluenga lavalea si vaenga sia le official vai tau ia o le longo pili ina le tatu tunu ia ele leila le fata atitia o fuafuanga po feanga ia ile nei asolulu a o lawa e si la fia ia winga manga le tau fata la fata il pulenga wala o fainga luenga le official vai tau ma lor sei fo manuia ia fata lo fata fo ile sunga le fa fianga ia pasta tavita samia
Ia ole masela tau whainga ruenga i on malawa lele whale olo. Mantua la alua tu la tau pasi nei tau langa le awa tua malo lau whainga ruenga i nei apia. Ia e mafuta mai lava ia tātou polakala mei lea tai au ma lea tai au. Whatala watu malo le usu. A lo lava soi fōmanuia. Ia lo malo lau whainga ruenga mai se lau sunga whawhianga inga. Ia malo. Whatala watu fo i leu se a Sofia. Ia ma le sunga whawhianga inga ma le whaltua la tau pasi se nei tai au. Ia ma lo soi fōmanuia ma lo fo i le usu. Ia tulanga pe ona ei whatala watu le to whai a mai. Ia ai vo le vanta oto mai. Wai e mankuala lau ka amu ke kele a mai. O ina ma va inge lai lalo ka amu ke kele anga. So lo makua i papa yo al pala. O pe o inga ngo fanga ka oko ko ingo mai. Ia nga lulu sian fana. Men manga yo fai fanga le kiki a. Nela wa nga mo te mai til te mini. Ia nga ka oko fa mai fa mama mai lalo pupuka lo la. Vai le sila nga le fa mama. Ala nga ka oko Almana ia o mai wale ue ta o nei meo lau ta mu lau te tele ia makuale ia ma se popole pe timu pe la ia wa a timu e mawhai o la waifu lau ka mu lau kele lea ia o na whapenale o na maluai e whapena fo i la ile la ia o te lo fo i a le sunga ia mai ia o le fo i e whaunga lau ta mu fo i lele ia te mi malo loai ia e ta oto i lunga o mangi so e wa tala whātu re sunga ia mai ia o lo mafuta mo le vai o le tai au ia le ngatana o le whatalo wha la whutalinga ta whili ia tātou pa anga ia piserisi ia whatalo whātu le asko moto ia ele sunga ia lipa ia vaonga ia maise ia le tamata ia wanita ia mo le lātou pulenga ia lo mafuta whaafonga mai fo i le reitai au i tātou klame ia maise o nisi o piserisi company ia e pe o nei fo i le whaloloa le Frankie ia watalo whantuai ia e le ngatana o le tātou whaloloa fo i lea a mau ia ma le tātou vanga fo i lea mo insure ia lea P insurance ia mo mana i tele o le uta u fo i le vanga le P insurance ia a whai o nai e te fo i le ma e kilo anga i fo i le luma ma maola sila wa o le vanga le wha manatu mai le P insurance o le whai le o le insure mo peo wha mawai a whai o le o e sila fia ia ua ia i le tūlanga fo i le ua matua si utua o le kemiringe ua kauanga e whalakalaka ia o mafufonga ia i le tūlanga na ia whaise insure wa o le tāu o le vaenga le o le insure ia o le pēu whamawai e fsosani te o le teimi o le alelangi le whinangalo le tua ia o le whapenana fsosani te o e whaatupe ai ia le tūlanga fo i le o pēu whamawai ia o le tātou mātua e wila, langa le usau tātou malau, ia e whatala whātu le tātou toto o le welunga leina tālo wha. Alofa. Ia, langi mama. Ia, langi mai tō ofisa malu, wangi kai au makangu fie. Ia, e o se whasoa kure waku ni kai au i kōsu. Ro ia i le waila au o fōal mai suka. Mare koko mawalunga, mare sela. Ya ai se fia mal mla ya to so ya pre mo la ko fi ko me in fo la e wo ya ka ule le vai nga fa so kwa ye ya mo se so o fe le saltava la automa o nye fa never tau yo o ai foi swafo never tau yo o never tau yo ya wale la ka wa kula la ia o la aule o green tea green tea o kere o fai la ngai o nga pe asaka ale o ka fai maka ia o tere ka kai mangu ia wale le wa fa maulo fina ngalo tama fa tai tele lava vala mai man via fo ingan wengo nei aso ia soi fo ia mana i fo ile fa so si tama ia ile tulang au ke lo fika ule le fa so tama ne ia mo malo o pe mai su ka mai ia mo malo ke nei lo ia ada do de sing ha mo malo o le alu tatan do ngalu titi lo tu ile fa sala lo ngale wa mai ne le tatu vangale ni yo ia te lo pe o le foi sa fa fo le tatu tinu la sona ile tu la foi le
le ufa mau ni nei le o malo ia le tūlanga o le la vanga fo le o le state of emergency ia ona o le tūlanga o le o ia tātou i le tātou i le tise ia whemo mo wai ai fatala fatu le si tātou to le wilunga laina tālofa malo le toi fu manguia ngi vai ngot kai au do sunga tui oi vai malo lava para tu ya ta fi di pepe malo sei fu manguia ia wo wala wa pole o ngi a ko fo ile e torui vol si o ko lu fa pepe dei ia ole o tina o ya ngita ka le posa usa mai to amua ia pa paide do kole ali male do nga lewo mo ngia so kele o nga fa po poinga do nga so ifua mo nga ola ia ma ke ma fo pai per ngira lo lang do nga pai ka ke ia ia o vi nga fo ile po ia o lo fa nga ba ku ngia ya uyer kama ya Marcelino mesor fana ya male mesor po yole ko a su po lua ya Kalepo ya telefono Kalepo i to amua ya o ngi a ko longa ko ruibo ai si ai le so sa se ke la spa se ma kwa yele anga se ma se lingo se yeah, que foi da sociedade que como ngong ia wala ko fa nga wolo makua. Yeah, mana ya. Que o ka kole ko fedo, ia mangua o ku ku fa le de fa nga. Fea, ole ku ka makawe ile fale ale la ma sa vale ko ma ku me feide ku ka. Pa tai tele, manuela so soi fu al faltua. Tai lava Marcelino. Ya. Ya, fa ia soi fu. E se foi to inga fa manianga so i forma swana wa. Fa mania nei ava to afeula ke la sa. O te lo le te lena, te lena ona i tātou a inga foilea, ia e fa manatu i le asolvaia, so ia fa to a faise se inga foile le asosa po se to nai. Ai fa tal fatu le se tātou to talofa. Hello. Ia, sau no mai. Ora ke vai ka se kwa no i finga no korua. Oil la pole ngol la na au na kama le fa suka. Ole green tea. La le gorda. Green tea. Green tea. Yeah, green tea. Oh, green tea. Oh, ya fa. Yeah, dai. Yeah, ole ua so time fo ia ni so tatu tunu. Yeah, il a fo il tatu la fo il fa le so so ni le mai suka. Ya pe fo on fa so mai ni se lo manu le tatu tunu ia ai fatalo vatu le se tatu to le welunga lena talofa ia ma lo le so fu mo le langi ma va se fa no ma ia fa so stoi na ni chaya le quinti ia nga de la ya maro Pe ko inga kokomo ngai. A pia mo malo e kokomo lunga ko ngungua. Ya pe kokomo ngai. Mo no fa ale e kokoro si ke mi era ngwa yo. Ave si ya ko ya ta Filipe pe fa mo moli. Mo malo e fe so lo pele. O kairo o kele o mala mai foi la ia ta Filipo le ase tulanga ia mo malo ia tu se mala va Filipe fa sko ro pele ai au kele o mo malo wala nga i foi le vala usa mo la ku ainga o mo malo ali e lima nga sim ka tole ai fiu de la ku ainga ka vili le kalia ia tulanga nasu ai ma ia fa so ko inga ai quinti que yo le haga con le vaina ya mamalo vai tele ia manguia folinga ia so ia sei fua ia manatu ia o le ato fa wantu ia de talata to leina ia pa fa benau na
mai fo ia nei tātou whātararoanga o le ua mai tawatu o le ua mai sui fo ia le tātou Askomotos ia sunga ia lipo vaunga ia meisara la tu timi o fo i tātou whalau iloa i nisi o unanga ia le tātou whale tāwara le Askomotos ia le amwhai o nai whaafong mai au le tātou anga tuis tātou musika ia o na whaafiloa i lea o tātou mālo whaalungia ia le kamari ia le Askomotos. Jamala wanti le tu epi o le ua toi luas fulubiru te le tona tā leo le tu la iwa ia ilo riva ngo le tai au ai ele I whawhiroa ia tātou malo le tai au le kamari Alasko ia ai whamuri atu la se fua o le o Mose sfulima tusanga I le so mruia ia la tonga lo sfulima tusanga I le so yang le tua ia whapenano tulu nisi ase tele ia le soifua ia wala foi ia whenga ia ima a onga ia meise o ngā luenga ia a meise foi ia whatu mawina whamurianga le lii ia mo o Mose ia I le aso fia I lo sfulima tusanga I le so mlantu leo le a whase atu ia le tātou proklame ia whaafeiloa ia le tātou malo whaulungia ia I le whitalinga ia te whili ia le ua whapenao na whaatisimai ia sui le tātou Askomotos I le nei vaenga on le tai au ia lau tau whanta whili ia malo toi whaatalo whaatul whaafongol tātou tunu e le mananto la tātou se eloa ia il tātou proklame o tātou malo whaalungia le sunga lipa vaunga ia ma le taupo nei ia ale company malosi ia le sunga ia wanita ale ia e pe ona ia il tātou proklame I le nei fo I tai au ia se I awa tu fo I tulanga pe ona ia tātou whaalau iloa a meise le tele o vaenga il au onanga le tātou company le Askomotos ia tulanga tau wafi tulanga tau ta avale vea umala whapena e maua umale sunga ya lipa male sunga wanita ia ma lor sai fo manuia nei tai au lua fionga fatalo fato fili fatalo fato foi wa ai fatalo fato il paia mal malo tato tru fa so songo lo mai mo ma fa fongo mal tato pokalame ma lor sai fo manuia fa ngalo pa ia le tu ta il tato tru ia me sita mama tina matu lo tapo I mai moto malao ma lor le tawata I lita ya fo le so lona lua o le masina lona fa o le lua o lima ia fatalo falava manu mo tato wa no ia
O le au amata mea ni tai au. Se na ma o mai ne ma fa longo mai. Fatala statu sunga ya lipa ma sunga wa ni tau fa pe. Po ngalu ya ka fili ma va u ka o le wa ku a ko ka ka. Ui o lea, ia, o lea vano le fo ile fa si sila to le mbalo ta sio tato wotunu. Ia po a foi meu stupu a o loa o ani tau pa u o ia tato fato wa inga le esko moto sil nei tai au. Mea o le vaenga mo mua lava, ia to e fa manatu, ele le ia le fa manatu e sila fia ai mo le sila fia la utele le mbalo le atunu. O tato showroom o lo fa fo wina nei, o lo renovate pe o to tele nai e se mai ai ai. O tua la I al tato fale le sa la fa tu mo ina al tato fale insinia tato service ile lan telefoni na le lua onta siva ia al tato sales la to no le bele pakal tato ta vale tu le plaza o lo il tato container na tu si ale ngole sales ma le Yamaha na la mo al tato officiale mo ia o male au fenga luanga sales and marketing ale Esco Motors tato officiale vai me ai funga le o na mo wale administration finance ma wa nga mal parts le yele sunga wanita o le panel ia o pa ta vale mama ia o ina ma wa tato official na o le numero pe afia ma o le lua fit tastasi pe afia mana o mia se si na le vaenga na tato administration finance ia o tato tulanga na pe ona yai o nisio highlights poni meta o e morsila fia ia o lo ma tato ta vale pa o le fo ua mata mo si le fia la tele o le masina le amata ile tau sa fa tu per tato compagnia le Esco Motors mai alta tau sa fa tu per masina te nei e stoltazione matia le la amata tau sa fa tu pe fo e ma ne ya lo wili mai il telefoni fitu lo onta stas lo e tato pa u factola e tato ta vali o lo e foi tato use car wa e mol mel ka mai si dance foi e pe ni coloro ma ye ka o le Yaris fata tu taval pa ena ye second hand taval le evis ya lo tu eta tu taval na au ma telefoni pete su mai tala mai au e pa ulta lo su lima fe le unit taval lo a fe su malval mana ya ale le asia si mai atono ya nga va tu e fai se au la inga a fa fo le office mana ye run around the fai runs for ye fai banking tu lang fa pena o te minei o lo ye tato a fi su lima kama ye pull shaft kama ye au nga wele le toso ile fiafi ile ilunga ile alo ile nga lu ko so ke o male mo fes a tato a fast food le ta dia li tau mai ia o le si lava nga tawa o le first time mo nei lava mat to ele sta ko tato vans for ye 15 seaters tiso su limal passes tamana lo fatu mo wina pele tau a ko ngele fali lima ka usanga te filio tu mawal tau ta vale nei le valu su lima fe mana ya nga mo ainga rentals ia ta vale ana ya nga mo to tel tamati nga la tamana o lo mo silfia le mbalo la tunu lava matto e foi tato piki up single cap ia wa fai to a Land Cruiser 4-wheel drive tamaya nga mo le ava o le talo ia po le lava pa povi tu langa fa pena ia po construction foi la lava ta vale na le sa masani lava na se ilonga oka ia te midero lava matto e tato piki up ia lele so tai mai mo po la se tau iai fu ye la fu a tato ta vale na la ye la foi tato piki up ai laxla mo ai tios la mo tato pau ai le so tai mai pete su mai sa valal ia la fai le stato fa ngom tato popo ai malo mana ya tulanga pe ona fa ilo fo ile sunga ya lipa ya le au onanga le pe ona ya ai o le tele la va vaenga tulanga tau vale mafi ya a fa ila va ini si vaenga ile o manino ai ya le lava le sui o tato office ai te manantu le se antu le sunga wanita tulanga tau market sa o le fa taila va tafili mo le avanoa good morning Samoa lau fa fonga mai tato pokalame le nita ia ia fia lava e fa ilo atu ia tato lo maua I le vaenga tato parts ia tato pa o lo maua tato pa o le Bridgestone ia o le tu ainga le ananata e maua tato size o le Hilux ia fa apia fo I male Land Cruiser o lo maua fo I tato Mac Rims ia e fa tu ainga ese o Mac Rims e maua ia tato le temine im fa ona etsu atu ia ete sila fo ia ma fa ia lau filinga po le ale le Mac Rim le maua le Chrome ia maua fo ale matte black ete su atu ai e piki ai sau Mac Rim
Ia tūlanga tato pau, o le si toi ngā pau le Specialized ai le Toyota o le tato pau le Crosswind. Maua ia sizes ese o le tato pau o le tasi va 5, 15, ia o le size o le lua o 5, ono 5, 15. So we have sizes 15, ia 16, 17, 18, ia o pasi o pa'u e alu mai pasi o tato Land Cruiser, Hilux. So you have a choice there. E mawhai ona e whiwhili mai le pa'u o le Bridgestone. Ia e mawhai ona e whiwhili le pa'u o le Crosswind. E mānei a umatau o tato o loa. O loa iai whai a tato o mata a vale. E ia tato stock lai maua te minei. Lai tele. Ia o tato Dean 66. Lai maua fo ia maa o kako pasi ma trucks. Ia o le kako N70, NS70. Ia mama o taavale la iti la tele fo ia I o taavale ia le Rush o le Yaris o le Rise o maa umana na maua I fa mon mole vala au watu e te maua au le numero o le fitulu lua ono tasilua o nei wanita ia male mato vaenga le parts ia sunga ia Edward ma sunga ia Estino I le lua fitu tasi o matou pe ona saunova onga o matou pe nei vai mea ona o le faile renovation le tato ofisa autu I Savalalo ia whaftai lava ta fili mo le avanoa. Ma no whaftai. So ofisilia tu lava wha mole lau sunga li pal tūlanga o le service ino ta vale. E mwhaina e sa no le tūlanga le wha mole? Alo whaftai. O le tato whamanatu atu tato paanga le isa wa I le whatau atu ta awale fōta lua nei. Januari, Februari, Mati. Mana tu ane le tau first service il tasi le afe kilomita mua. O tato free service na ele suia se famape suau ana siaki lava o sise sortaval e te ua pasi foi le afeta la o le afe mita le a kilomita ia ala lava e fa un alta vale le fa mole na fa manatu ina te ua misi la fe service wa pasi lo male afe o lunga lua afe to lua e o tongi lo la service o to tele e o lima afe ono afe to afa mai o lea o ke sau e puk mai la o fe service ha mole le malu o tato pa anga male mbalo le tonu na o le afe kilomita e fai el free service a pasi lo male afe ia o charge lo la ia o tato service on winga o pasi le tato service ai mol fa facilita filie e tulanga le service ia e tauna puk mai lau ta vali a wane I la tu fa po I manu o fanga le ofisa le anga I te u fa to pelau ia pele mo fo xa vano ele le vala watu le fitu lua ono ta siva sunga ia ta pelu na o tala ina fai tu le lau puking e ala na mana o mia fai lau puking ina ia mautino ai le aso na ta pena le faila ia au fe au tu lo le ngana ala wa ia le avano e tu ia I fa avano ta avale ina ia avatu e fata un service o le tele la volta mi o service ma la mia tele au taimo le aso ato a fa pe te tele ni fa le ton poni me fia suilo inga sa vale le lua aso para a fa pe ala vole no more service AP por si lo mama la mai to tele o tato pa ia e puka tu alta au ia tu vala au tu le teni ta o tu ale avano le telefone ina ia pikil ta vale mat tongi la pili e fa malu lu at fo le malu le tunu ia no fsila fia et ta una tongi le pili to ama faina avela ta vale ele ai se fa mat sala mo fo le ma se fa no inoi e avel ta vale fa ile tu linga ta to company ma la pili e ta la vanto tongi to am fai fo ina ave o le sila va en ata ua ia ele o to nga ma le laina wa umar facile sila lo ia tu tau sanga uma vai ele o te talia tato campanini tupe cash ono tele o fa fita uli ia o le ua la mia ia o le bank check por le bank card ia pe vatu fo il mato account te alu deposit ele le pe la pili na mai la ia la depository e fai tu ele official receipt ia atonu la vai o le mau e le malo le tenu ma elo se me na mato to wan fai auto ia le pui ngo tato se le ni mal nei vai te mi I tulanga on tula I mai li fa le tonu ai o pe te o le lo se tupe ia pe fese taivo ia ma le te wa apa ia stasi wa pe o le me na fai te le risk le na ia lai ona fai nei fuanga ina ia malu pui tato paanga fa pe fo tato company ia e mala o mia tongi tato pilina fato a pikila tato avale
ia o le tato mo tele sa la fai ia ngato a fo i mel tato service version te ni ala fai lo at fo i pe fa pe ti u le sistem ia se fei fo le tu pe mel fa malanga i mel mbalo le tato to no i se vai a pe le talia tu de Filippo ia si vai li wo lo facilite o misi fa mo le lava lipa o tato ia pe tu langa i o nanga tau ta vale fa pe mana o ma to ai ngala New Zealand ia o le atotongi mai la tau o ta vale a piki ia o tau o le ale process fa mo mana ia e tele la vai na vatula o kat pe fai lo atu o wa o la efso ta imita mai te tongi me la to ia ana o fatula ia mana ia le mai le contact e mata se utangai nei te o ye sasi e sel mele mana alto ina malo matua e sel mele fai mai o ai amato so ta ia vatu le lunga o le email ia scan atu ia ta vale mal to inga ta vale ia le faingo fia le o le fatulanga ngai o le payment de faingo fia ale meta ua tauna no fsil fia le ngata i tamam tina nei a o alum fana ia mautino le ta vale le la tilkilo e fatau e pe ana fama natu atu le nga malain e lenta mai tau tu pe ta vale no winga tasel time me fai le me mo tau sanga ai fia o no winga e tau ona mautino le po le piki up 4-wheel drive fa fai to po le piki up 4-wheel drive e lua fai to alona le lopo le van le mana o silo matu ala la vili mela wali la fa se fo wili so tu inga tu langa na fa te ye mato ia mauti no mo ia na fa ngo fia la ia na mato so ta ia ole accountant company e la fo mai a mauti no lo ia vala aulo le la inga ni sa mo ta la au mai ole o mautu mai tu pe fa le la penga ta vale e mai fa il test drive si la fo in fa sino au lo ia fa lo delivery malo fa tai tu langa pele ia le na walanga le ia le siva ngale text mai ia ile tato o unanga pe mafai ia pe ole ala na le siliatu ia ale fa fonga mai ia na ia tato tangata Samoa New Zealand Australia mai se ona ia tato wa nai fa na ul tato tunu ule nga luenga fa vai taimi ia ole tele lava no ai mafai ia ona fa tino le tu langa na to tongi mai o to inalta vale to ina mal ole matua nei tulanga pe on el tato le tato a unanga ia ai ni siva enga tulanga la vai tau marketi hanita te fia sauno iai fa tai la pata fili ia o terminate tato marketi ia o fatu mawina pe le o tato le ascomodos ele ngaka i taapale ia ai mai se fai ale general le au nanga e support ia le fatawina taapale wa te susu tu lava fatau lo taapale ia vaonga ia ona e alula ia ala ia sa service ai lo sa ia ai se parte fale tu no ia ona e saula ia sa tu le ona e sa ni atu o le sime fia fai lo atu lo ia ile ava no ai oka i tato parts ai mai se pe fa pe te su atu ele o ia se parte o tutono le stock wai le fa pe stock uma ia tato parts no si parte e fainga le tulanga le age o le vauna i lungo le fata le fata wina so that's dead money for the company o lo ia tato o nanga le o kai tato parts in faiona fai tato ia freight ia fa pe you can afford to wait ia e kako si freight ia o le sikulanga kanga fa popo kwai mato payment methods ia o lo ia fai ale lo ma fai ona talia ia le my cash app le digicel okay so afa pe fai self service pola sau parte fa tau ia angai e afa ia ile cashless le ia o le available for ile my cash app le e fa ngai ko kongi fo ia tato au nanga thank you mana ia you're welcome ia o te manaton tato taimi lau sunga vaonga ia ai tuna tu ia le ava no muli nei e se sila vaenga nei te upa ua tia ua fia fa manino ia ma fa manatu tato tunu mo tato au nanga fa mon fa ftai tele ata fili wo toeman tu lava mato vaenga au fai faiva mata i fale tamai o le tato te tapa ia i le oka le sa ia mo filei ia mal tau alongo pe o lima sutala tau alongo o le afa pe o na mala o mia le ni patsola wafi afi fast fulula ia le ia la sa no atua anita fa mole vili melan telefoni fitu lua ono tasilua ia pe a oka o le tele a tato o le au vaenga le tato sekta le ale au fai faiva
ia se longa lava o male pele afina o mai la ia sue pe o sue fata pido ina voi le e awale tamo faita o le vatu fa fautuanga e te vatu tu ala lo awa fa pe le malo le tunu o fa tonu le tas company awala mama o lava o le mato fautuanga ele le va ai ma fesili tangata na pe afaile a mai ala wa fe service po le ai to tonga mena o mia la su mai le mtala mai a siaki ya wanita o la ala na siaki a siaki maua ona place lo la yo le oka e tauna oka wa foi tele o falele maua ita to tonga yo la finina o mato lava ia e ala la tato fai tio matu ai atu ai mai ava tu au mai ono al fata di tali lava se longa le angale le afi ai le lei va ai to wa fi wale ta un tele tato pato afi ai le lei na auto su mai awani ta ina va tu lo fautuang ai place le oka fai lau ti pasi e file muale a tau nu a fa peta nu mai to tonga ile ileanga e mau tino ala vai el taimi mana o mia ala wata tota alo le taimi e ala no ta ul taimi le ta fil pepe va ai mawanita ona e mamao ia maketi mamao fale ngau si mea fata ita inga a fai to atole oka i Australia le o maua ona winga fa tu ia pani ta to tilo anga i masina e fai ta we fata tali paula le mese fai ta to ni mamao ta to o tato plan tato fata i tain tato plan oka ai a wol top to pe le me la le sa ili mai foi le e tuli fa mo tu lo le ngana le su enga o tamai ale mawalo e o tau lo le pua malafo a al fautuanga le tu ala lo tu le malu tato tu nu ia ele ia se ele o si tama se la ve pe o le ta longa al kirkiti ele ia se si ton ai lo pui puinga ele leina va ai mata pena plan ia na mai lo le fai le oka e fia wani te tau nu mai o isi taimi e fa pe e wai e tanga te fa pe na fa ngolato e vili atu mai fe tau ia na wa mai o lele leanga atu titi leanga e pina fa fautuanga fo lele malo tato tunu e mana ia to titi le e ta pena tato fu fonga awata nei fa po i manu fangale le tato sioki a lele mo ai umil taimi ne te o po local afi ni ona le maua foi la io le tupe ma le tu ma le fatingo ia nga luenga ma le atinai ma fa lo malo fa tai ia ua fa fonga manino tanto tunu tulanga pe le tanto fa talnoanga ma le tanto company le Asco le sunga ia vaonga ia mai se fo le pula le marketing le sunga ia wanita ale ia ivanga uma pe nei ai faila vai nisi fa sile te fia mala mala ia ole fitulo lua no te silua lua fitu tastasi ia ma telefoni ia ale sunga ia lipa vaonga ia e te wala au ia imalita ma ita nei ia wanita ale ai el tato proclamina mal tato company el Escomoto sesiona fa poponga time la foi fa pe nei ta la solulo vai sa fo ia ile nei foi vai yaso Scott Whitey has more. The court found actions taken by the Parliament's Private Business Committee and Deputy Speaker last year unconstitutional and in breach of principles of parliamentary democracy. The incident relates to a vote of no confidence motion that was submitted to the Deputy Speaker, Connie Iguan, and found to be compliant